به هزاران جنین استانبول لطاقه کادوکوی دیجی هجاری تندی و کتمیجی به پیشنگی پلاتفورما جنان آهشت آداره و به بشتاری گلک سازی و ریخستین جنان و پیشاندن اک برفره دار خستن. هر وها جنین کل گلک تاقین استانبول هاتو بو تبی داخل از تنکرین و دورپیچا پولیسان و بایا سار جی تبلی خو پیشاندانه بون و داخل مافی خو کرن دیسا جنان لقادا کادوکوی دیار کرن کو هیزا وانیا گوهارتنه هیه و او هیزا خواجه هرس جسارت و تکوشینا جنین کل چار آلی جیهان لکولانان کم بونه دیگرن. Kadınların alanlara çıkması için çok gelek sedem hinek û jin li çar aliyê cîhanê derdikevin kolanan, li vê cîhana mezin me wekheviya mirovan nekarî pêk bînin, ji bo maf wekhevî azadiya jinan gelek sedem hene, ji ber vê yekî divê her tim ev mija di rojevê de cih bigire. Parlamenteriyel mas li serpirsa dengê Amerîka wekçaveke sêyan ya ji Almanya rewşa jinên li Tirkiyeyê jî nirxand û wiha got. Türkiye'deki dışarıdan gördüğüm Rewşa jinên li Tirkiye gelek nebaş e, bi taybetî wekişîna Tirkiye ya ji peymana Stenbolê ku derbarê tevkuşîn û pêşîgirtina tundutîjiya dijî jinan û tundiya navmalîne gelek şerm û nebaş e. Li aliyeke din ve ji jinan di metna hevpara li ser navê rêxistinên jinan hat xwendin de ji bo siyasetvana girtiya nexweş Aysel Tolok û jinên girtiyê nexweş azadî hat xwestin. بتوني حبسو زندانا جني حبسو زندانا هشتي آدار الوابي يوزو بن باري بكم ناخوازن بن داس بن قرتي بن كشتي بن ام كشتني ناخوازن ام بارشت خوازن ديمقراطية متخوازن. Di qedandina bernameyê de jinên İstanbulê piştî daxuyanî govend û daxwazên xwe careke din biduruj erbane û tilîliyên xwe belav bûn û banga tevlîbûna meşa şêveya heştê adarê ji jinan kirin. Min botanî Tengê Amerîka, İstanbul.